Whakalofa lai atu hane hada tolo da wala tala tutupu ke lata e mwe awhiawhi nei. Whakamua koe puuli he pō ni pō, maole e matahala fitu, ne hoko mai ai pauaki taha wakalele kua no ke liwaki mai ai e palimia kua kioki ke katawhaanga ko Sir Toke Tālangi, moe hana toko ua ko Lady Fifita Tālangi. Taha e whakailoanga ne moua mai he ofisa he tau le kua tupu whakaofo ke he maole matahala wha he mamhea hoi ni awhi, ke whakamoli kua manakia e wakalele nei ke hoko mai ke motu. Kua whakailoa foki e tau whiwhilianga he whono kapeneta, ke whakatua e taha matakawi ke no nofo ke he mai a laua ke hongfulu mawhai tau aho, mui tua ke tau matawhakatu whono pui pui ngangau. Kua whiwhili ai ke no nofo ke he mai a laua moe mga whaoa, ke he loto kaina laua i whonua kula. Talahau ai, koe tau whiwhilianga nei ke mui tua ke tau seanga whamahani ke lata moe tau tangata kua whai masamaskelea ke tau malolo sino. Koe tau whanau me mga whaoa halaua ko lauia foki ke he tau puipuianga nofo ke he mai ke hongfulu mawhai tau aho. Pehe e whakailoanga kua manako e mga whaoa ke whai mangaho ke no nofo ke he mai, moe ole atu ke whakamole mole talia e halau tolu a ole ke fuakiange tau mga aho nei ma halau tolu koe mga whaoa. Koe aho lotu he whahitapu kua mole ne tātu ai a Sir Toke ke he taha wakalele Medivac ke motu ko New Zealandi moe whinatu ai foki hana toko ua ko Lady Fifita. Koe wakalele no pauaki ke liwaki mai a laua ki niwe ne pō, nā kai totongi he whakatuwhono. Nā kai whakaosi e tau whakatutalanga ke he papa whono he whono ke pule whahitapu e kua mole, whai kupu pulenga kua manaki ke whakatutala ki ai ke he whonoanga ka hau. Kai whalua tau kupu pulenga kua whakatutala ki ai, hane i whalu i alo tuluia. Tolu e kupu pulenga he lilifu ko Terry Coe ne tuku atu e ke whono ke pule. Taha ne talia ki ai tau e ke pule koe kupu pulenga ke totongi e tau overtaimi he tau tangata ngahua whakatu whono kai aua whalanaki tu mau ke he tau whakaholoanga toil koe time off in lieu. Kua talia ki ai e whono ke pule. Koe kupu pulenga ke wā ki he hakou ke liu e whakatu whono ki ngahua ke he lima i tau aho he tahe whahitapu tokalong e tau e ke pule ne nāka i talia ke he kupu pulenga nei. Koe laulahi a lau tolu a tau kakano ko pehe kua mahani tua i tau tangata he motu ke he ngahua he whani e aho mo e koe aho whlaile kua maike ai he tau tangata ngahua whakatu whono ke no nofo i tau kaina ke langumatai ke he tau ngahua whakamaanga. Koe li lifu ko Olaf Jacobson ne o moe e kupupulanga nei pehe ia mai longa e tau manatu he tau e ke pule. Moe ona ono atu ki ai, ko hai e ke pule ke talia ke liwa ke tau mana kua fia ki ai e tokalonga. Nā kai talia fōki he whono ke pule kupupulanga ke uta kehe e tau seanga he tau mga aho nei ke tutongi whalo tau tangata ngahua whakatu whono e tau pōnasi. Kai nā kai tutongi he whalu. Vihu fōki ni e tau whakatutalanga ke he kupupulanga nei, hiva ne nā kai talia, hiva ne talia, kai kua whakaosi ni ke he nā kai talia. Ko e whamatalanga he papa tupe mai ia he ikipule he tupe ko lilifu ko Crosley tātui, ne whakamanatu e ia e tau ngahua mahuinga he matakau pulinga hua he whakatu whono, ko mahino ai ki loto he tui whakavi. Talahau e takitaki he matakau Asian Development Bank, koe mautalia lau tolu ke langmataia niwe ke tau seanga mo i tau whakaholoanga ngahua, ke whakahangahanga mitaki e motu ha koe tau le kua tupu ai ke lalulangi he mga honei la ngā kina ke ngā ngāo COVID hongfulu mahiwa. Pihia e tau manatu whakakise he takitaki he Asian Development Bank ko Masatsungu Asakawa ke he hana whakatutalaanga mo e palemia Honourable Tangilangi he aho ua he whahitapu kua mole. Kua matutaki mai a ia ke ui whakamunuina e kotawhanga fō he palemia ko Tangilangi. Kua whakatutala e laua ke he whalua tau whakatoka-tokaanga kua maeke e ADB ke langamatai ki a niwe. Ko whiawhia fōki a ia hā kua tūmaua niwe ke le veki mo i pui ke he ngangau COVID hongfulu mahiwa. Ko niwe taha he tau motu ngā hoa he lalolangi kua maeke ke le veki mo i nākai whai tangata kua maua ai ke ngangau nei. Pehea ia kua mautali e kautahe Asian Development Bank ke whakaonga e tau pulotu tangata ngahua sipihia ke he tau tupe kua toka ai ke he tahapotanga tupe ni whakahingoa koe Asia Pacific Disaster Response Fund ke lata mo i tau le kua tupu whakaofo ka kumia tua ia niwe ki ai. Koe aho hongfulu matolu he mahina a pelila he tau nei ne whakailoa ai fōki Asian Development Bank mo le ua fulu miliona tā la ke lata mo i tau motu kua tūtaki atua ai ke matakau nei. Mai ke niwe ke maua ai hivung fulmatolo e awhi ke lata mo i tau koloa ke lata mo i whahe malolo sino he tau mga hui kua mole.
Pehea matakau Asian Development Bank mai ke niue ke kumia tu foki falulang matai ke lata mo do whakaholoanga ke le veki mo pui e motu ke hinga ngau COVID hongfulu mahiva. Ko niue koe motu ke onfulu mawaluaki ne matuta ki atu ai ke Asian Development Bank he mahina amasi he tau uawhi hongfulu mahiva. Ko e tahata ngāta ngā pisinisi mo e uhulolongo tala haua ko Glenn Jackson ko amanaki ia ke kauwhalataha mo e taha kautaha lahi mai he motu nā ko Canada ne whakahingoa ai ko Shopify. Ke lata ia mo e tau koloa whakafua ke he internet. Ko tau ngā hua Glenn Jackson ke he tau whawhanga pepa ne whakahingoa koe Rocksteady. Ko tau sia ia ke tau mga honei ha koe tau hikianga ki hana pisinisi ko e tangata uhulolongo mo e whakawhiawhia ke tau whali tali whenonga. Ko tau ngā hua nei hana ke he tau whawhanga pepa ko kisia ai mo e tutaki atu ki ai e awhi tau tangata ko whiawhia ke kisikise ke hana tau ata. Ki sia foki he tau ofisa ngā hoa ki he motu ko New Zealand ke lata e mo taha matakau pisinisi lahi mai he motu ko Canada ne whahingoa e ko Shopify. Manako lau tōlu ke ngā hoa mo Jackson ke whakafua e tau koloa mai niwe ke tau tangata he lalolangi ke tau puhala e-commerce. Ko kumi mai e lau tōlu ki niwe mo e tutala e mo Glenn Jackson mo e langmatai e ia ke tālanga taha tau seanga pehe nei. Wa mana ki whai ke whakataka he kupenga hela koe Niue Market. aka New Market, ke mei ki tō ngāta he motu tō tōru, ke sara tō kola, ke he laurolangi. Mei ki tō ngāta ni nowhalalangi whakatau, si mei ki matōru moe ke whakawhana atu ki alo tōru. Pesini mamau pa ke tata, he tō matakawi he laurolangi, ka mei ki matōru ke tōsi peto whekau. Koe matakau ne langamatai ki au, koe matakau ko Shopify, nofi he motu ko Canada, si wina lo tōru ki au ke langamatai, he whekau nei. Ha koe ngangau COVID-19, ne tōki he laulangi si nā kai mitaki ki tō tangata ngahua, po tō tangata te tōri tupe, po tō tangata iluelu ke whakakisi tō tufunga halo tōru. Si whiwhiolai hau ka meka lo tōru ke whauki mai he mga mo tō kola ke tālanga he whekau nei, ke whakatū ke he kupenga hela, koe Niue Market. Ko Glenn Jackson ko e taha tangata uhulolongo tō laua ki niwe, se pia whoki me tau motu kehe. Me hana pisinisi whoki ke lolongo mo e whakawhiawhia ke he tau whale taliwhenonga tunga matawai mo vai o lama. Kua nā kai whai tūlisi ke tau mga honei, ha koe ngangau COVID hongfu mahewa, si kua kumi atu whoki a ia ke whalo tau mana whou ke langomatai mo atupe mai hana mga whawa. Nā kai manako ke whakasepe-sepe tau whakaholoanga ke lata mo e manatua, kawe manatua cable, ka e tō maeke ke whakangahua ka maopopo. Pia he talahau mai he takitaki he pisinisi whakatuwhono ko Telecom Niue, ko ia takitaki ko Brett Collier. Ko tau whakaholoanga nei, ko whakailoa whakamua ki ka mata e he mahina ha uni he tau nei. Ka pihea Brett Collier, nā kai manako alo tōlu ke whakasepe-sepe tau whakaholoanga nei. Koe kawe manatua cable, whakatoka mai he toka mo e matutaki ai tau motu ko Samoa, Niue, tuku ki alangi mo e motu ko Tahisi. Mo lea ai e tolu awhi onesi au tolu ngufulu e kilomita he loa. Koe tau amamnakianga ke mawhisi mo e mahomo atu ki mua e mitaki he tau puhala uta mo e whakawhanu whikau ke internet ka mau ai ke whakangahua. Pehea Collier, koe tau seanga nei, tō whakafō e tau puhala uta me whakawhanu whikau, ke he mai mo nā kai la kisia ia ke tau mga hoi kua male. Koe mena ne mahuinga ke maua e tau puhala ngahua kua mau maopapo mitaki. Koe tau sivianga ne whai ngahua ki ai nā kai la osi ia he tau mga honei, mo nā kai manako e matakau manatua consortium ke whakasepe-sepe ke he tau puhala ngahua. Koe tau whakatutalanga BCN News mo Telecom Niue ke tau mga kua male, ne pehea e lau tōlu koe amanaki ke whakangahua e manatua cable he matahiku he mahina uni. Tokalonga kua tolo atu ai ki Halamahanga ke lata ia mo e ao whakatātā, he maanga ko Alofitonga ke he ao whaiumu e kua mole. Ko hawhangi ai he eke pule he maanga ko e Lilifu Palemia ko Honourable Dalton Tangilangi e aho. Ono anga, e whakatuwhanu fō. Ke mahani ke he kauwhalataha mai ngā hua ura. Ringa ko kamata atu ai ke kisia he laulahi am toru. Haia ke he kamataanga. E whakawhituianga, e mahuianga he whakawhituianga he taurot. Tau matakau.
Mo tautoro osi ne no nofo o fia ai ke ato tolu mo tu fulufulani nei. Haia ne tau se ke tau manga. Leo ki mai e tau taonga. Na whauka au ke tala ki tua. Ke tau mena po ke tau whakamauanga. Ke tau anga whakamotu po ke whaulu tau tutupuanga. Ha tau tolu mai i tuai. Kai whatu tala tau tolu he tau ahau nei ke ano iha. Kai whakaue. Kua liulanga ki mai. Mai longa he atu hau fō. Whakamatala ai he takitaki maanga e whalo tau tala tupu whakaholo hanga au ia ki he tau katofa palimia whakamua a to hoko mai ai ki he mga aho nei ki alo tolu e tau tangata neno nofu ai ki he maanga kua Loftonga. Ko mai e ala ua mai he uho he maanga nei kua Loftonga. Ki he wala whanua ne whaingoa ne pē mai a ua ne ke whakaleaina. Whakakū ke whakaleaina ke mga nei ko whakakū atu whoki ke leaina. Ko hingoa katoa koe aua ne ke whakaleina koe tau kakano mahuinga ne whakahingoa i pihia ha koe uho he maanga nei. Ha Loftonga. Tunga i he tau tūta mai he matola maanga mai i maangiangi ke hoko toi ke matawai puku tāta toi ki anana. Ko whakaleina koe weweheanga ia hata fisi mo motu. Ke wahaha ko te matose, ne oto e motori me uruwhai aanga ko haios as a field trip. Tungana ia, koe pasi o hui a motori ne oto iai. Whakakese mai ai, e pua patu o, me kau maka patu o, ne pē mai, wewehe mai, hefo mai he maanga i liku, ke hoko ai, ke mtakawe nei, e weweheanga ha ka fisi mo motu. Koe tau talhauanga he tau tupuna, me tau mamatua ne nonofu ki tau mtakawe nā, ne pē mai lo tō, koe patu o ia ne no nofo e long e tau aitu. Si matakuta koe tau kalakalakaina nā kai whakahoha, ne ke whakaleina e tau tupua me tau aitu ne no nofo tu ke ai ki tau patu o nei. Pesini he uha mo e makalili kai tokalonga e tau tangata ne no nofo ke ono ke he tau koli fia ko tau sipa waki ai ke lata mo lau tolu ko tolo ai ki halamahanga. Koe tau nei ko whiwhili ai e tau lanu tui he tau tangata ngahua ke whahe malolo sino. Ke mai longa ai, mo whakamanatu ai e tonga hua halau tolu, ke puipui e motu mai i hinga ngā o COVID honga fumahiva. Si pia hado tolu a dau wala tala tutupu ke lata ia mo i a whiawhi nei, kia muruine po, nono whaa.